eto, imamo nekoliko vrsta kabale koji su kasnije nastajale. Da, mislim, eto, kabala kao taj najrazvijeniji pravac koji, eto, je najpoznatiji danas, ali malo ljudi zna da je takođe jedan od mističkih pravaca je Maser Merkava, to je i drugi mistični pravac koji se, eto, nije razvio na način kako se razvila kabala, jer je verovatno jako važno za razvoj tih mističkih pravaca da postoji određeno delo koje bi utemeljilo taj pravac i koje bi dalo osnovu da se to kroz istoriju dalje razvije i da se ono nadograđuje, što je prosto situacija bila sa kabalom. Kabala, odnosno kabala, znači primanje znanja. Naprimjer, eto, u jevrejskoj tradiciji postoji kada se slavi najsvetiji jevrejski praznik koji se obeležava svakog petka, šabat. To se zove kabalat šabat. Znači primanje šabata. U tom smislu kabala znači primanje tradicije, primanje znanja i delo koje je oblikovalo kabalu i koje je utemeljilo kabalu onime što ona danas jeste Zohar. Sefer Zohar knjiga, koja je upravo poslužila tome da delo opstane kroz vreme i kroz istoriju, da se dalje razvija, da prosto dođe u dodiri sa drugim tradicijama, drugim kulturama, drugim ljudima. I to je, prema meni, makar jedan od glavnih razloga zašto je kabala tu gde danas jeste i dalje održana i danas se smatra glavnim mističnim pravcem jevrejske vere.